lắm lần ta nó nhỉ à thật lúc để có số em để không bỏ ICU, HDU là X-ray thì nó te floor này về thôi à. Isa raw lang nahi Hey, niku ward niya. Niku achung kan lu to lo me nga he la mi
second basement now nei na ward ani a until cheivel kan endon ani hei thil an cheinal khop mai a hei hei te poi moi khop mai loks hei au miloi te au sintai te le au si hrai ten lo nai ta he tama hian Christmas tree pon nei ani an lo cheinal ve khop mai he lama hianin cabin te semi cabin te omani hi third basement ani a cabin hlang omna ni a hi lectural hall ani a he lama hian cabin te oma kan en ve don ni dam lo an nei fula ni hi suit one ani a nghe an lo buai melem o hei lo lein ziak mol mola la buai mel khop maya hi thil chei vak an nei lowa tiang ven hi ani meya fourth basement ni a general ward ani dam lo hi an full deuh tho an full vek ani tuna hian an thil chei ani a moi khop mai hei nursing station lam ani a lo buai khop mai a he awangai te ho thil chei vel ani a general ward ani fifth basement ani a cabin le surgical ward te ani a semi cabin te khoma ni po an no full he khop mai a chei em an nei lo na in lan ve lo chuan kan lang ve lo kan ward an ti palang hei thil chei chu om ve hi lam teng ward te ala om ve le zel ani tuna hian sixth basement na kan kala hi no pang ward ani a an lo full thap me a an thil chei vel kan en don ani hi no ward ani a hi nursing station ani a lo buai mel hle ya